twongeye kubakira abakunzi b'Amadubu Official. Turabakira muri kwisi hatandukanye, niba uri umukunzi w'Amadubu cyangwa se umwe mu muryango w'Amadubu, reka tubwire ngo uri umuntu w'umugabo. Twasuye Irundu aha herutse kubera ibitero bitandukanye bya drone byakozwe na leta ya Kongo. Twifuje no kuganira n'abaturage baturiye nyine ahagwaye mabombe atandukanye kugira ngo batubwire nimba hari ingaruka bagizweho n'ibi bitero. Aba bagabo baturiye ikanisa muri kureba imbere yanyu, reka dutangire nabo batwibwira hanyuma tuganire nabo umwanya muto bababwire ingaruka bagizweho n'ibi bitero. Reka dutangire kuri uyu mugabo twibwire. Jewe nitwa Mukiza, niryo zina niyo mazina yanje. Nduye hano nyine hejuru y'indege nyine bicara biza bigize nk'ibyumweru bingahe hano Irundu. Imihana itandukanye yose y'Irundu niko yose yagizweho n'ibitero by'indege, byishe inka, byishe n'abantu. N'iri joro ryaraye rike murabona iri kanisa duhagaze iruhande ryaraye ryangirijwe n'izo ndege nyine, ziraza zirarasa tari injanja na rimwe. Rero turatekereza ko izi ngaruka zizoba nyinshi cyane kuri twebwe no kubana. Tutarajya ku ngaruka cyane, ariko se mwebwe muratekereza ko byaba byatewe n'ikibwira ngo barasira ikanisa? Twebwe turabona ari ukugira gusa ngo barasa abaturage, bica abaturage. Nta kindi tubona, kuko nta kindi kiri mu ikanisa usibye abaje gusenga ari bo baba barimo. Ariko kugira ngo irasi kanisa irigire gutya, nta baturage bakurikiwe na leta ya Kongo ya Gisegeti yabuze nyine ngo azomare ubwoko bw'abanyamurenge. Nta kindi kigambiriwe, nta kindi gikurikiwe usibye gusa kumara abantu n'itsembatsemba. Yavuze ko azamaraho ubwoko bw'abavuga ururimi rwacu rw'ikinyamurenge. Hanyuma hari ingaruka ibi bitero byabagizeho? Ingaruka ndizobura. Ijambo rya mbere, ingaruka ziri ku buryo bwo kudahinga neza, bitewe n'uko abantu haba ku manywa haba na nijoro nta gihe tutaraswa n'izo ndege z'amadrone. Abantu ntibahinga, abantu nta buryo bwo kuragira n'inka zabo, kuko n'abungeri baragiye nabo baraswa hamwe n'inka bose bagapfana nazo. Izindi ngaruka rero tukabona n'izi nzara cyane izoba, ubundi kandi ntabe n'abana bafite umutekano mwiza, kuko n'ubundi bararara ariko nanone ntibasinzira, zicara biza ku manywa na nijoro mu mihana yacu, ari nta kindi kigenderewe gusa ari ukumara ubwoko. Murakoze. Reka tuganirize na muzehe nawe atwibwire. Jewe ndi Yohana Bwana Muzuri, utuye hano. Wagize imyaka ingahe muzehe? Aha, afite imyaka 78. Umaze utuye hano? Avutse? Jewe ndi ku 90. Ufite 90? Hano hamaze imyaka 70? Bamaze imyaka 80. 80? Twebwe twamye dushinguye umuhano. Tubanza kubaka ikanisa hepfo rirasaza, turyimurira aha. Turaryanja, turaryubaka. Twari tutuye dufite amahoro, ariko ubu ngubu akarengane karatumaze. Ni kuraswa nyine, kuko uyu muzehe havuze ntawe usinzira, ni ukurara mu gihuru. Ntiturara ku musozi, ntawe urara ku musozi, ni ukugenda mu gihuru tukarara. Yewe nitwa Eliya Rugabirwa, umupasiteri utuye kuri uno musozi. Twahageze kera muri 68. Muri 68? 68 niho twageze kuri uno musozi. Turubaka, byari bikimeze neza. Leta ya Kongo ikiri Kongo ikimeze neza. Ariko rero habaye mu myaka ya nyuma impinduka zirase z'uyu Gisegeti, cyambara ziraba. Ariko rero tudaturitsiriya kure, kuva nyine nko muri aya mezi abiri habaga intambara yo hasi mwarwanaga. Noneho ejo bundi birahinduka, haba intambara y'indege ya drone. Iyo nigoye abantu, nihaye irasa abantu guhera aka gace kose, guhera za Karingi, za Bidevu, za Karongi, z'Irundu, aho hose harasenyutse. Nta muntu ukihatuye.
ni ukurasa, yabona inka ni ukurasa, yabona umuntu ni ukurasa, yabona amazu nk'uku ni ukurasa. Iyo mihanda yose irasambutse yarashize. Habaye nko muri ukwezi gushize nibwo itangiye nyine kugenda irasa abantu guca mu mihanda. Habaye rero iri joro, habaye ku mugoroba w'ejo, yica umuntu hari hakurya, uriya musaza mwumvise, aho iharasa inka. Habaye nijoro, hari nko mu isaa 6, icyo gihe nabyutse, nari ndyamye ndi kumwe n'umugore n'abana, numva nyine ziraje, ndabyutse mbere kubyuka. Ubundi iyo zije murazumva? Iyo drone zije murazumva? Kabisa namwe numva ndabyuka. Byutse umugore, byutse abana, ndababwira nti ngizo ziraje. Turabyuka y'inigengeze mu muryango, nibwo yatangiraga kurasa. Irarashe nyine namba numva kurasa hano. Nuko mu kanya turabyutse, igeze tuvuga ngo dusohoke duhunge, kumva kandi ziragarutse. Irase irasa haruguru, aha mu murima naho yararashe. Mbere ko yarasaga nibwo twamanukaga duhunga duca hepfo, kumva kandi ziraje. Noneho irekeye hakurya, iharasa inka 8, hari yapfuye inka 8, n'izindi 2 ubu nyine zirasa n'izitariho nazo zirahoye zirapfa none. Nuko icyo ni ikibazo kitugoye, kandi tugowe nyine n'aya moko yaduhagurukiye, guhera ku Barundi, guhera kuri leta ya Kongo, ari dese, guhera kuri bari babonye ubuza rero ugana amazina bagumye kwiyita. Abo bose nibo baduhagurukiye, kandi intambara zo hasi mwarwanaga urasa naho zihagaze. Habaye indege niyo bahaye barwanisha, niyo bahaye bakoresha. Turarenganye, turagowe. Hanyuma icyo mwifuza ni iki? None icyo twifuza rero ni ugutaka nyine bariya bose abagira neza badutabaye. Ko turapfa akarengane, ntacyo duhaye tuzira, ko turazira gusa ubwoko nuko turi abanyamurenge. Icyo kintu duhaye dupfa, icyo duhaye tuzira, nta kindi kintu. None rero ni ugutaka ngo dutabarwe, ntacyo twakoze cyo gutuma tugirwa gutya, kuko nyine bababwiye aba bana ntibakiba mu mazu, abagore ntibari mu mazu, twese n'ubundi turinze ngo niyamara kwamuka abantu bose no kwita muri ho ntabwo tuzakurara hano. None rero turavuga ngo ibyo ni ugutaka amahanga turenganura dutabare, ubwacu nta mbaraga dufite. Irindi jambo rya kabiri namwe y'itorero, itorero twari tumaze kuryubaka, muragiramo murareba, twaragerageje uburyo bwose twari dufite ubushobozi bwo kubaka, turubaka twari turyujuje. None dore nta mukunzi ryabaye, dutabarwe mu buryo bw'iyi ndege itoteje abantu bashize, abantu bari bapfa kwirisha abantu, ikica abantu bose. None dore yageze no kwitorera, haba n'amazu ntiyareka. None tukavuga ngo badutabare, amahanga dutabare, ko turapfa akarengane. Yego mwihangane. Turabashimiye rero, ibyo ngibyo nyine mubidushikirize kure, namwe munabyishikiriza, twebwe twenyine. Murakoze. Yego murakoze, tubaha na pole cyane, simwe gusa biri mu karere kacu nyine hagiye hatandukanye, ariko hamwe n'Imana reka tubabwire ngo bizakunda.